Dobar dan, poštovani učesnici konferencije 140 godina diplomatskih odnosa Srbije i Amerike i koordinatori u domu Andrija Vilma Grujića. Ja sam dr. Ivana Lučić, praunuka vojvode Stepe Stepanovića, koji je sa drugim vojvodama srpskog naroda i ostalim generalima iz sveta učestvovao u pobedama i pobedom u Prvom svetskom ratu. Prva pobeda srpska i prva saveznička pobeda svetskog u Velikom ratu odigrala se na Ceru između 16. i 19. avgusta 14. godine pod vođstvom vojvode Stepe Stepanovića. Pobeđena je znatno jača austro-ugarska sila pod komandom generala Poćoreka. Ova i Kolubarska bitka pokazale su genijalno vođstvo naših vojskovođa vojvode Stepe Stepanovića i generala Vojvode. Nažalost, posle tako sjajnih pobeda, naš srpski narod je doživeo jednu golgotu sa kojom sa narodom i sa vojskom. Vojvoda Stepa je prešao Albaniju oporavljen zajedno sa svojim borcima, našao se ponovo na prvim linijama borbe u proboju Solunskog fronta i pod genijalnim generalom Franše de Pereom nastupali su među prvima u borbama i osvojili prve pobede, kapitulaciju Bugarske, a samim tim i proboj Solunskog fronta. Ovo veliko priznanje su dobili i od neprijatelja i od saveznika. Ubrzali su završetak Prvog svetskog rata sigurno za 10 meseci. U prilog tome ovde je jedna slika koja pokazuje vojnike, srpske vojnike, zajedno sa vojnicima, dobrovoljcima Amerike, koji su počeli da dolaze na samom početku rata, dok se zvanična Amerika uključila 1917. godine. Jedan od generala koji je učestvovao zajedno sa našima u borbi jeste general Pershing, koji je odlikovan Karađorđevom zvezdom. Urađene su sada biste vojvode Stepe Stepanovića i vojvode Mišića kao poklon West Pointu i sećanje na te dane. Dozvolite mi na kraju još da kažem da skoro već 10 godina sarađujem sa ambasadorkom doktorkom Ljiljanom Nikšić i da smo pred 100-godišnjicu Velikog rata je urađena jedna divna knjiga Kultura sećanja da se ne zaboravi 100-godišnji rat. Kada sam ja doktorki Nikšić dala neke dokumente iz lične kolekcije. Jedan od tih je i pismo Aleksandra Karađorđevića 24. godine, kada poziva vojvodu Stepu Stepanovića da se javi na dužnost ministra i on mu odgovara: moj kralj može raspolagati svojim bićem kad god nađe za shodno da je potrebno otadžbini. Tu su i legende, priče i anegdote, ali jedna sigurno je tačna. Kada god se završila bitka ili između dve bitke, postavljeni su logori, šatori za obroke i za umorne vojnike, a za starešine se postavljalo na bolje mesto. Međutim, vojvoda Stepa je odbijao toplu postelju i bogatu trpezu i želeo je da bude u centru svoje vojske i da sa njima deli obroke, jer je to opravdavao rečima: idem da jedem i da spavam gde moji vojnici to isto rade, da budem tamo gde su oni, jer moram da znam koliko od njih mogu da tražim i šta mogu oni da izdrže. Ovo je jedna slika iz njegove privatne kolekcije, kao penzioner šeta bedemima Morave, a pored njega je Milenko Nikšić, čiji je potomak doktorka Ljiljana Nikšić. Njih dvojica su jedno vreme drugovali i osnovali prvi konjički savez u Čačku.
Ovo je fotoalbum koji je spremljen za poklon za West Point. U njemu se nalaze fotografije američkih dobrovoljaca. U njemu se nalazi i fotografija doktora Edwarda Ryana koji je spasao Beograd i bio od tifusa. I na kraju ovo je zajednička fotografija dobrovoljaca čiju su mobilizaciju zajedno organizovali Mihajlo Pupin i predsednik Woodrow Wilson.